I ove godine Fondacija Friedrich Ebert organizovali su Nedelju socijaldemokratije. Ova nedelja je osmišljena kao letnja škola i kamp za mlade lidere i buduće političare. Ove godine, 4. put za redom, učestvuju mladi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a većina njih su članovi podmladaka neke socijaldemokratske stranke. Projekat je započet letnjim kampom u Grabovu 2006. godine, a do sada su kampovi održani i u Zemunu 2007. i na Paliću 2008. Ove godine kamp je u Bačkom Monoštoru kod Sombora. Škola je osmišljena tako da u 7 dana mladi ljudi imaju prilike da slušaju puno o ideologijama, o socijaldemokratskim vrednostima i da rade na edukaciji svojih političkih veština. Te veštine su recimo javni nastup, timski rad, političko pregovaranje, komunikacija i konflikti. Zašto se nalazimo baš ovde i zašto se ovakva škola dešava na otvorenom prostoru, u letnjem kampu? To je jedan princip koji smo mi praktično doneli od naših kolega koji ovakve letnje škole organizuju u zemljama Evropske unije. Znači, želimo da mlade ljude stavimo u jedan drugačiji okvir, u prirodnu sredinu, kako bi se što bolje između sebe družili, kako bi uspostavljali što je moguće više zajedničkih veza i prijateljstva. Smatram da je veoma bitno da mladi u Srbiji i u regionu uopšte počnu da se obrazuju i da shvataju socijaldemokratiju kao neki izlaz za nove promene i smatram da je to prvo nadogradnja mene same, a i ovim ću ostvariti nove kontakte za moju organizaciju. Letnja škola Nedelja socijaldemokratije ima internacionalni karakter. Ona nastoji da kroz edukovanje mladih građana i građanki iz našeg regiona omogući razmenu mišljenja i iskustava iz pojedinih država kako bi se došlo do zajedničkih zaključaka koji bi mogli da budu osnov za buduću zajedničku saradnju ili za nastavak i poboljšanje dosadašnje saradnje. Ja sam prošle godine bila učesnica kampa Nedelje socijaldemokratije koje je bilo održano na Paliću i radili smo razne radionce kao što je javni nastup, pregovaranje, timski rad koji meni jako puno značio kao kandidatkinje za općinsko vijeće u Novom Sarajevu. Prije svega ostvarili smo kontakte, znači Forum mladi socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, ostvarili smo kontakte sa omladinom iz zemalja regiona, tako da smo ostvarili to da je, na primjer, članovi članice socijaldemokratske omladine iz Srbije su došli kod nas u posjetu na predzbornu kampanju u Sarajevo i Forum mladih Hrvatske. Također smo krajem aprila ove godine mi iz Sarajeva došli u posjetu socijaldemokratskoj omladini iz Srbije gdje smo i potpisali sporazum o međunarodnoj saradnji. 7 radnih dana na letnjoj školi podeljeno je u prepodnevne i popodnevne sesije koje se sastoje od predavanja i radionica. Večernji sati rezervisani su za zabavu, koncerte, večeru uz logorsku vatru i gitare, umetničke kolonije. U okviru kampa postoji mogućnost organizovanja različitih sportskih aktivnosti. Pa prošli dan počinje u 8 sati svakog jutra. Buđenje, ako se neko sam ne probudi, postoje ljudi iz organizacije koji prolaze sa megafonom glasnim i bude nas, doručak od 8:30 do 9:30, zatim kreće neko teoretsko predavanje na određenu temu, zatim imamo opet neke kratke pauze između svih tih delova, popodne su uglavnom trenizi i uveče imamo plenum gde dolaze neke javne ličnosti, političari i nakon toga imamo neki slobodan program, zabavni, imali smo koncert pre neko veče ovde ili organizujemo odbojkaške fudbalske utakmice i tako. Kada živiš u šatoru i svakih sat vremena doživljavaš ogromne pljuskove, nemoguće da ne bude interesantno, tako da šatori su onako mali, ali puni ljubavi. Ja sam sa super simerkom, tako da nam jako smešno, ne znam, sam ulazak u taj šator, pokušavanje devojaka koji imaju ogromne kofere da se snađu i izvuku ono što žele da obuku, tako da je to onako nešto najinteresantnije definitivno. Predavanja su zamišljena kao serija debata o različitim temama koje su ključne za razvoj zemalja i društava Zapadnog Balkana. Neke od tema kojima se škola bavi su politički sistemi, državno i građansko društvo, ljudska i građanska prava, Evropska unija. Što se sami predavanja tiču, veoma su korisna bez obzira na to da li ste aktivni u bilo kojoj organizaciji, jer te poboljšavaju kao samu ličnost i smatram da u mom daljem obrazovanju to će imati velikog uticaja. Također, kada malo odrastem i budem, ne znam, politički se opredelila ili prosto nastavila da budem aktivna u nevladinoj organizaciji, da ću sve ovo moći da iskoristim. Počevši od javnog nastupa do pregovaranja, to su sve stvari koje su potrebne i običnom čoveku,
S druge strane, tu su veliki broj kontakata i mogućnosti da, ne znam, sarađujem što sa političkim strankama, što sa mladim ljudima koji su spremni za rad i aktivizam. Školu odlikuje učešće odabranih predavača, eminentnih eksperata, istraživača i analitičara društvenih i političkih prilika iz zemlje i sveta. Akcenat je i na praktičnoj primjeni naučenih znanja na radionicama, radu u manjim grupama, mogućnosti izbora predavanja ili radionica u skladu sa interesovanjima učesnika. Mlade socijaldemokrate su na ovom kampu naročito bile zainteresovane za javni nastup. To govori i podatak da je svih 60 učesnika bilo na ovoj radionici. Ja mislim da su oni jako dobro odgovarali na postavljene zadatke i njihovi zadaci su bili pre svega se obraćaju mladim ljudima, jer ono što primećujemo u našem društvu da ideje socijaldemokratije ne postoje, to jest mladi ljudi u Srbiji, a i u regionu ih ne poznaju, dok desničarske organizacije to mnogo bolje rade i mislim da će njihov zadatak biti dosta težak da prenesu šta su to vrednosti moderne socijaldemokratije koje bi se ticale mladih ljudi u Srbiji danas. Nedelja socijaldemokratije vrlo je značajna za unapređenje znanja mladih, razvijanje svesti o socijalnoj pravdi i vrednostima mira i tolerancije, smatraju predstavnici stranaka leve orijentacije koji su posetili kamp. Ovi kampovi, ovo je 4. put, ja sam bio gost na sva 4 puta u različitim delovima Srbije, imaju jednu veliku prednost u tome što naravno skupljaju podmlatke socijaldemokratskih i levih stranaka iz regiona, ali oni pokazuju u praksi šta znači reč solidarnost. Znači, solidarnost je inače karakteristika socijaldemokratske partije i levih stranaka istorijski u Evropi i ovdje je prilika da se mladi zaista druže, da naprave prijateljstva. Ne zaboravite što podmaci stranaka, da ne svi naravno, ali bar jedan deo ovih mladih ljudi će biti funkcioneri svojih stranaka i vjerojatno imati neke odgovorne funkcije u svojim državama i tu se uspostavljaju veze i kontakti koji će jednog dana izgraditi druge odnose na regionu nego što i danas ima. Odlična iskustva i sjajni utisci, jer se i prošle i ove godine i pretprošle na uvodnom radi o grupi aktivnih mladih ljudi koji su se odlučili za politički aktivizam i što je još važnije, odlučili su se da uče celog života kako da budu najbolji u onome što su odabrali da bi menjali društvo oko sebe. Politika vam ima u suštini dva sektora. Jedno je da politika menja prostor, a drugo je da menja socijalne veze. I mislim da u ovim grupama mladih ljudi koje sam imala zadovoljstvo, čast i sreću da sretnem i prošle ove godine ima budućih premijera, ministara, poslanika, ljudi na javnih poslovima koje će pamtiti ove kampove kao dobar početak i koji će znati da po pravilima zanata i menjaju i prostor i socijalne veze među ljudima. Iskustva su stvarno najbolja. Zaista došla sam onako pomalo skeptična jer sam najmlađa članica cijele ove priče i smatrala sam da neću baš moći najbolje da se uklopim u studente ili one koji su završili fakultete. S druge strane, jedna sam od retkih koje su u nevladinom sektoru, jer većina njih politički angažovana. Međutim, potpuno su me prihvatili, predavanja su veoma zanimljiva, atmosfera u kampu je odlična, pozitivna energija, motivacija i opšte entuzijazam mladih je zaista na zavidnom nivou. Fondacija Friedrich Ebert će i sledeće godine organizovati Nedelju socijaldemokratije i pomoći mladim socijaldemokratama da steknu iskustvo i znanje.